I roto i ngā tau te kau nei, kua tino raru te taone o Moerewa i te tai tokerau i tēnei mea i te Waipuke. Nō reira, kua tahuri, te iwi, te hapori, me ki a rātau katoa ki te whakapakari i ngā ārai Waipuke i aia nei. Nā, kei te raki o Kawakawa a Moerewa, arā kei te tonga o Kaikohe, i tai atu a Harata Brown ki te hui a te hapori i ko tata ake nei. E mātiro ana ki te whenua i Waipuke tia. I hau atu te wai ki roto i te wharenui, pakaru te papa o te marae. Tēnei wāhi katoa, he wai. Aukati ngā rori, i te uru mai, i te putanga atu o tēnei hapori, nā reira e kore taia ngā me ki ngā emergency services ki te uru atu i roto i tō mate nei rohe. Ko te hiehia kia kaua i pēnei te kino anō. Our flooding in Pukapu, it's getting worse. So for me, with NRC coming on board, hopefully I don't have to walk through the flood to get to town to get my bread and milk. Nā whai anō te mahi ngātahi o ngā kaunihera o te rohe me te mana i te whenua. Hurihia ana te one hei tohu i te tātinga o ngā mahi. One of our local hapu reps, Murray Armstrong, he's been a stalwart part of the team for the 6 years now. You know, his local knowledge has actually led to a better engineering outcome and a better solution for the flooding issues. Me te mōhio hoke ka ua ka taka ngā pūtea e tika ana hei whakatika i te raru nei. Hei tā tēnei uri nōko nei hoki, e anga whakamua tika ana tēnei kaupapa. E toru ngā kaupapa ki te priti o Pukapu, ki raro i te puke o turntable, me tētahi puru ki Kawakawa. Suffering from these floods for well over a decade now. So I think it signals, hope. Tūturu ko te tūmanako kia kaua anō te hapori e patua e te Waipuke. Harata Brown, Te Karere.